Good news kadagiti minimum wage earner iti private sector kan domestic worker iti probinsya. Itinyulog ti Regional Tripartite Wages and Productivity Board a wage order number CAR-24 ken CAR-DW-07 may patungpal ti minimum wage increase epektibo iti December 30, 2025. Manipot ti dati a 475 pesos kada aldaw as salary rate ti private worker, na ipangato dayto ti 505 pesos. Idinto kanayunan met a 600 pesos ti sweldo ti domestic helper wenno agbalin a 6,600 pesos kada bulan. Numan pa'y 35 pesos laeng ti nainayon kada aldaw, dakil abanag daytoyen kini John Ray no maidasig ti nasurok 300 pesos kada aldaw as sweldo na, ididamo na ti sumrek ti trabaho. Para kanyak ma'am, nagdakilan po dadin nga tulong para kanya nga manggagawa. Aglalo ta, siyempre di panahon tayo ka nangingina dagiti magagatangan. Kan dakil uni nga tulong dadin ma'am para kadagiti padakmot nga siyempre agkasapulan ti agas ti igatang ti agas ma'am para ti sakit ko. Pang nayon mo dadin ma'am ti transpo mi po nga o may sumrek iti trabaho kan allowance pa yun po nga pang inaldaw-aldaw nga pang kaan dagiti pang lunch kasi jay po ma'am. Itinayuswat ang minimum wage earner orientation itangal daw, babayan iti Regional Tripartite Wages and Productivity Board na ipakamu kadagiti private sectors, dagiti polisiya, karbengan ken benepisyo dagiti private sector workers, pakairamanan ti wage distortion, seknan ti minimum wage increase. Okay, so we are doing this talaga so that the private sectors will comply doon sa ating minimum wage kasi nga we can see naman na yung inflation din po ay hindi naman bumababa. When we have wage distortion, wage increase po kasi, there's possibility that there will be wage distortion. So, ibig sabihin, merong mga naaabutan ng increase like what I have discussed no, na meron yung 500 yung next higher rank nila. So, from 470, 505, nagkakaroon ngayon ng nag-aabot yung kanilang mga wages. So, this is an important activity for them, for the participants to know how to correct yung mga wage distortions na yan. Adamit maited a konsiderasyon kadagiti establishmento as saan ang makabael as sumuro ti standard provincial rate. So meron tayong discuss about mga exemptable establishments. So just like if there are retail establishments na employing less than 10 employees, pwede sila mag-apply for exemption. But it's not automatic, you have to apply for that exemption. Tapos, pwede rin naman meron tayong tinatawag na facilities evaluation. If they are providing meals doon sa kanilang mga workers, then pwede silang mag-apply ulit for facilities evaluation. Yung equivalent na food na pinaprovide nila, 70% of it can be shouldered by the employees and then 30% can be shouldered by the employers. Mangnamnamamet ti RTWPB anay patungpal ti minimum wage increase sipot idi December 30, 2025. Bale, upon receiving the kwamam nga salary increase mi, na-implement mi mo pero na-i-care of kani accounting mi. Nyero to isa ko na lang permanent? No ma'am, lahat po ng employees, contractual or regular man yan. Adamet na ito ding a penalties kadagiti aglabsing tinasao a mandato. Manamnama ti mayuswat a monitoring kadagiti establishmento, babaen iti dole iti masangwanan. Jessica Boreta, Balaitang, Solid North.